M23 cyangwa se n'abaturage bari ntago bahageze n'amaguru ngo ngo icyo bakoresha bo bari gukoresha drone bagakoresha n'intwaro nini zo kurasa mbese ahantu kure barasa ahantu hari amazu, hari amatungo, hari ibiki mbese by'abaturage. Niyo mpamvu wabonye yuko mu buryo bafite uburakari, niyo mpamvu hawumva n'ahantu hari ingabo nyinshi ziri mu bice byo hepfo. Ubu nyine bose bazamutse bagiye ruguru. Kongore yabaye mvuga ngo yabaye tombe. Kongore ubu nyine afite ibibazo ari kwasa kwa mu buryo bwinshi cyane. Hari umunyamakuru wamubonye karazana reka tubabwire Kongoro biriya bintu, reka ngubwiza hari ibintu bizabibabaza. Kongoro kwihenura iso uzi ko yari executive w'akagari hariya. Yari executive ntuze Kayonza n'ubu nyine ni hari. Reka ngusabane ntuza yanditse ubwo yanditse nejo nijoro. Yaranditse aravuga ngo even if kongere tubahe ikaze bakunzi ba Tawala TV mwese amuherere ku isi, tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe. N'ubundi nk'ibisanzwe n'amakuru tugiye kubagezaho yaya manywa. N'ubundi nk'uko mubibona ni Eric kuri micro, sindi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye kuva kuri The King TV, ndetse tubibutsa gukanda subscribe no gukora share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bizajye bibagereraho igihe. Murakoze cyane. 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. None kandi tubahaye ikaze mu makuru ari kubera iwacu cyangwa se amakuru dufite iwacu atandukanye. Ngira ngo murabizi yuko harimo intambara ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo bundi kuwa mbere kugeza kuri no munsi kuwa gatatu. Ngira ngo murabizi ko ibintu bitoroshe muri biriya bice, aho leta ya Kinshasa iri gutera cyangwa se iri kugaba ibitero bya za drone ndetse n'abasirikare hasi ku butaka bagatera abaturage mu bice bitandukanye bya Minembwe. Rero tugiye kubabwira amakuru ari gakenke, ndetse no muri Minembwe muri rusange ntibimeze neza, ndetse hari n'amakuru y'ejo hashize tubabwira ya Mikenke, ubwo umwanzi bamukubise akamukura muri Mikenke ndetse akanasiga n'ibikoresho byinshi cyane. None kandi sinjye nyine ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Eric kuva kuri Tawala. Reka ngweze ikaze niturangize twinjira mu kiganiro. Bro ngwaye ikaze. Asante sana bwana munyamakuru, nkuko bivuze tugiye kubwira abantu amakuru ari hari iwacu muri Republika Iharanira Demokarasi y'Kongo, cyane cyane mu bice byo muri Haut Plateau hariya kuri kavukire y'iwacu. Ese harya bazavuga ngo ni land of mom cyane gute? Motherland. Nuko nyine muzumve gutyo. No kuvuga ngo ndetse turaza no kuvuga ku ngabo zavuye ubu nyine za ngabo zose zari bibogobogo. Ubu nyine zazamutse. Ahanga turaza kuhagera tugeze za bibogobogo, gusa muri kino gitondo cuno munsi M23 cyangwa se n'abaturage bari ntago bahageze n'amaguru ngo icyo bakoresha bo bari gukoresha drone bagakoresha n'intwaro nini zo kurasa mbese ahantu kure barasa ahantu hari amazu, hari amatungo, hari ibiki mbese by'abaturage. Niyo mpamvu wabonye yuko mu buryo bafite uburakari, niyo mpamvu hawumva n'ahantu hari ingabo nyinshi ziri mu bice byo hepfo. Ubu nyine bose bazamutse bagiye ruguru. Kongore yabaye mvuga ngo yabaye tombe. Kongore ubu nyine afite ibibazo ari kwasa kwa mu buryo bwinshi cyane. Hari umunyamakuru wamubonye karazana reka tubabwire Kongoro biriya bintu, reka ngubwiza hari ibintu bizabibabaza. Kongoro kwihenura iso uzi ko yari executive w'akagari hariya. Yari executive ntuze Kayonza n'ubu nyine ni hari. Reka ngusabane ntuza yanditse ubwo yanditse nejo nijoro. Yaranditse aravuga ngo even if manipulated people of Rwanda insult me, call me a foreigner or an infiltrator and hate me. Urumva, my heart will always remain attached to my homeland, attached to my homeland, nothing above the love I bear for my motherland. I love you, my Congo, very committed.
ngira ngo mwabonye uyu Kongoro nimba tuzomureka noneho tumuhereze none se ko yigambye ko ari uri kutwica tuzomureka gute kandi gareka nkubwire ntago ari abanyarwanda bamwatatse no ntiyatatswe n'umukongomani ntiyatatswe n'umukongomani si wowe wamushize hanze yamuteye umunigo kabisa yavuze amakuru yose yavuze yazanye n'iriya video ye ya kera ntuyizi ya video ya kera ari avuga hejuru ya twirwana avuga uburyo abaturage bari kwicwa leta iri kubica ibyo none ubu nyine akaba ari muri leta ibyo zose nitwe twabivuze urumva ibintu ni nkaho bigiye buri ibintu iyo bitangiye gututumba iteka ryose bigiye kugera ku iherezo cyane kuko buri ikintu kitari cyajya hanze cyari cyo cyose kwirangiza bigoye cyane ariko iyo ikintu cyagiye hanze buriya ibyo ngira ngo biri kujya bija ku iherezo hari abasirikare rero bazamutse benshi cyane ngo bari kuva za Baraka ndetse na Fizi bazamuka ngira ngo bizi ko abazalendo bishe umusirikare wa leta ejo bundi barabibonye umusirikare mukuru apana umusirikare woroshe cyane ni umukoloneli bamwisende namubonye ni umukoloneli ngo nimba ari bamwisende uriya mukoloneli ko ndashaka nanjye izina ryiyo sinzi ko nari ntakaye mugwaho ngo nimba ari kiki sinzi izina ngo nimba ari kiwati uwo mukoloneli rero akaba yishwe na ntuze na wazalendo yari umufardesi umufardesi yari umuntu ukomeye umukoloneli wishwe akaba yitabye iyo yakoreye ibi bigaragarize fardesi ndetse binagaragarize bamwe mu bantu bashigikiye mbese bigaragarize na Gisekedi ubundi ntago yari akwiriye kuba umuyobozi wa Kongo kuko Gisekedi ni mayimayi FARDC kuriya ni igisirikare cya leta ariko Gisekedi kuri we ni mayimayi nta ikintu atitayeho ntago yitaye ku gisirikare cya FARDC yitaye kuri wazalendo kandi nabo ntabitayeho burundu ni ukubaryarya no ku buryo kugira ngo akomeze yisahurire na famiye ye bakomeze barye igihe nikimurangirana zose azagende igihugu yaragisawe yaranagitanze niyo mpamvu wabonye yahaye Amerika imyaka 90 yego ndumva ari ibintu bisa nkaho bikomeye cyane hano iwacu ntibyoroshe gusa none kadereka twizere yuko amaduni ntayo bari mu ntambara kandi bazageza abaturage ku mahoro arambye nkuko wari uvuze ngo abasirikare benshi bavuye za Baraka na za hehe abasirikare bavuye mu bice byinshi byegereye mbese birimo inzira yose iganisha mu misozi hose bazamutse ku bwinshi kubera ko barashaka kongera kwigarurira kariya gace kafashwe ngo barashaka bongere bafungiriye urabona hariya bafashe ni inzira igenda ikagera mpaka na Bukavu hariya ari inzira hariya ejo bafashe ni Mikenkese cyane Bijombo ni Mikenke na Bijombo nta ntambara habaye Mikenkese ni Ndondo Mikenke Mikenke iri hagati y'ico hagati umva nyine Mikenke ni hafi y'iwacu iri hagati y'ico hagati na Minembwe ni ukuvuga ngo ntabwo reka tubere nka yari muco hagati kuko ntabwo wavuga ntagira imibunda kandi ntabwo ari muco hagati kandi ntabwo ari Minembwe iri hagati n'inkengero za Minembwe tuvuge gutyo no ngo aho hose ni inzira ijana hariho inzira ni inzira imanuka nyine ikagera za Bijombo ikagera ku Ndondo ikamanuka mpaka ugeze yego no ngo ubwo rero ni ukuvuga ngo byanze bikunze rero hari inzira yaribonetse abashi bazoza bava Bukavu noneho bakaba bajaniki ibiribwa cyangwa se niyo myumba hari andi makuru bavuze yuko hari abantu barenga 12 bari bavuye hano za Mikenke bagana za Minembwe drone yarashe bari bageze mu ishamba ryitwa ngo sindi kuryibuka neza umuntu bavuze ariko iryo shamba drone yabasanzemo irabarasa ndetse bamwe barakomereka abandi nimba harapfuyemo babiri
abaturage basanzwe gusa ntibaramenyekana nimba ari abaturage b'abafurero cyangwa se bari kumwe n'abanyamurenge ngira ngo bose biramenyekana abapfuye ari bande wenda mu makuru twabibasacingira cyangwa se tukabibabariza kugira ngo tubibagezeho dukureho urujijo gusa kugeza muri kano kanya amasaha turi kuvugiramo ibintu ntibyoroshe mu Minembwe kandi umwanzi akomeje kwiyegeranya kugira ngo akomeze arase mu baturage. Ejo twaganira n'umugabo umwe mu Tugara avuga ijambo rirantangaza bwana munyamakuru. Niyo mpamvu nifuza ko wenda twari ryanarizaho cyangwa se ukagira icyo rivugaho nawe. Yaravuze ngo leta ya Kongo yasabye iyi mitwe yose ngo yitwaje intwaro cyagiye bakamasa bari hano ngo ibasaba yuko bagomba kuba bazalendo bose umve ngo bavana babisinye babyemeje bageze irango barahinduka ndetse ngo yaramabwiye ngo kuva ngo muri mayine w'abaturage barimo ngo babacungira umutekano ngo naho ibo ngo bazagenda bagatera ngo leta ngo barangiza akaza bagahungira mu baturage ngo abaturage leta yarasa ahantu bari ngo abaturage bakabigenderamo barangiza bakaza akavuga ngo leta ngo kwica abaturage. Kurumva bene iyo mitekerereze narakibonye ndetse n'ikiganiro mwakoze naracumvishe uriya we nta wamutangarira tuzi impamvu ari kubivuga. Uriya afite mukuru uri muri twirwane ndamuzi cyane kandi ni ingabo yagiye kera. Uyu muhungu yari mu bamwe mu basansibiliza abantu kuja ruguru gutabara. Inde uriya mwakoranye ikiganiro serious? Uriya muhungu ni ibintu bankubwira. Uyu muhungu ahinduka yasabye cyagihe nimba wibuka igihe barimo abantu benshi bagiye nawe avuga ko afite abiwe bagera kuri 500 ngahe bamuha amafaranga nyine yo kuyabo ngabo yo kugira ngo baramuga no wezana igikundi ufite sibyo kiraba nica umwame muyoboka wamugenda twebwe turishura transport n'amafaranga yo kurya mu nzira ibindi muragerayo ndetse uzabona abonye kiyongo ni wozo burinda kiyongozi bico gikundi urumva kubera ko bamwimye amafaranga araba barararaka niko guhinduka noneho gayahawe aho yahindukiwe rero bamuherezaga agafaranga aba bose twese bazadushaka uburyo bahindura abantu bamuhaga agafaranga gani ko kubona guhinduka bamara kuguha amafaranga ugahinduka ugahindukaga bakaguhereza strategy noneho bakakubwira ati dore ibi ni uko bikorwa wowe gutangira uvuge tuzi ibi ngibi nibyo tuvuga ngo Kongora umunsi yinjiye muri makara cyangwa kinjira ahandi abose bamushuka bamukubitira amashi bari muri za Canada n'ahandi tibazojana nawe leta izomuhinduka gutya Gisekedi azahinduka nk'uko akanyavutaka azomuhinduka aramara kumuhinduka ninjiramo abo bose nta numwe bazajana muri makara cyangwa bazajana muri prison zose ziri hari bivuze iki rero n'abangaba birirwa aba bari kubyina hejuru atwirwaneho bari kubyina bari kurira hejuru y'amaraso y'abanyamurenge bamwe bari mu gukora inkuru umwe yarakoze ejo muri Canada bazakita ngo ni The Voice nyine nta nijwi kagira kazakama kajwe kagabe nk'akabagore kabesha umuntu kaberabesha ngo umuhungu umwe no mu majoro ni batanu colonel arabesha ngo yapfuye kandi ariho narahebye numvishije ukuntu avuga ngo amagambo ngo General Makanika ngo yavuze ngo tuzarwana ngo paka ngo ku mutonyo wa nyuma rero jambo ukuntu yarivuze naje gusanga abantu bafite ibibazo wango tuzanye ama-audio mwumvishije ibintu ba translating amana nyine bari ukuntu bage barafata bariga ngo yango leta ngo numubyeyi ngo mugomba kuyoboka leta ngo leta ntago yakwica abaturage my friend
leta ubwayo iri gusensibiliza abaturage kugira ngo bange abandi baturage. Namubwiye iyo leta uri kuvugira yishe umunyamurenge iramurya. Makanika kiriho bagaza bica abaturage, kuranyumva neza. Makanika kiriho bakasa abagore amabere akaruha karwanira abaturage, sivyo? None ubu bari bagaza batuka makanika cyagihariho, baramututse. Dufite amaudio n'amavideo y'abamututse, bagiye kuri kamera nka kuriye batuka makanika, amare gupfa baragaruka ngo makanika ngo rameze neza, none batangira kuvuga General Sematama. Ariko amaudio yarahari batuka twirwaneho. Gutuka twirwaneho niko gutuka makanika. Bagaza tukatwirwaneho iyo boye nande na makanika. Ubwo se urumva bagaza batukana, urumva ninde wundeze. Nuwango rero ubu nyine amaze gupfa, umusimbuye baramufasha, bayo bari gutuka. Bivuga ngo bano bagabo nta strategy yabo turayizi, nukugira ngo ari bo bahindura twirwaneho bayitegeke. Oya none yaravuze ngo hari utuntu twinshi ndagiye notinga dutangaje, ngo abanyamurenge ngo ntibagatekereze ko ngo twese ngo twaba twirwaneho. Umunyamurenge n'utaba twirwaneho uzabiki? Ngo yango kuba ngo twirwaneho ngo namahitamo, ngo no kuba Kagara namahitamo. Come on man. Oya ntakibazo. Abica ashaka. Namubwiye nanje nta muntu numwe wigeze aguhatira kuba twirwaneho. Gusa nawe nuhitamo kujya mu murongo utari w'abandi barimo. Iwe nimba atababajwe n'impfu n'amaraso ari kumeneka iwacu. Ivyo ngivyo nimba atabibabajwe navyo data. Ashimishijwe nabyo. Thank you. Reka turangize amakuru tuze gushaka amakuru yandi y'ibiri kubera iwacu. Ndagushimiye wowe twakoranye amakuru, ndetse nshimiye n'abantu bose twakoranye amakuru, amine babanye natwe muri amakuru cyangwa se bakurikiranye amakuru. Tubifurize ibihe byiza, nawe ndagushimiye.